In potem začnejo padati rumene snežinke. No, dajmo se zdaj malo skoncentrirati. Pa zbrati par daril za letos. Ni praznikov brez Televizije. vzvratnih ogledal. Vzvratno ogledalo. Ti tu resno? Staremu se je poslabšalo. Dobro, kaj pa kakšen medvedek? To smo že lani. Kaj pa medvedek, ki govori, PlayStation. pa pleše in poje, Kaj pa PlayStation? pa joka? In se smeji. Kaj pa je HBO? Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Hinke, linke, šljomat. Poslušajte to. Soljeta. Ikli cvo nule none garantjar cvo nule none gigamiljen. Plejen, rufen, sulfen, stimuloren. Taki tah tilmil. Ja, to je to. Ne rabimo drugih opcij. Vzvratno ogledalo, Mamo, medvedek, ki joka in se smeji. mamo. A smo nekaj pozabili? Mobitel, en zelo dober mobitel. To je to. Ventilator s skodelico. Špinger razdeluka. Šljomat. Kaj, ko bi letos vsakemu darilu dodali še palčke? Ampak, a ne bi raje podarili 50% popusta na drugo številko, recimo? Ne, palčke. Sule veranta, sule veranta, Kjer je vse dobro, so tudi darila dobra. Telekom Slovenije.